Da je vaša. Otišle su naše domaćice, a ono što volimo svi, i domaćice i kuharice i one koji to nisu, svakako je dobra knjiga. Danas sa nama čovjek koji je sigurna sam unio osmijeh na mnoga lica i to upravo svojim dijelima. A kada vam kažemo o čemu se radi, vi ćete kako biti zadovoljni. Sa nama danas književnik, gospodin Ševko Kadrić, pa dobar dan i dobro nam došli. Sa daleka puta. Dobar dan i bolje vas našao. Da, kada sam rekla da ćete nam donijeti osmijeh na lice, to su dvije stvari. Prva knjiga je knjiga koja se zove Farbanje neba. To je vaša knjiga koja ima zanimljivu priču i priču nekako životu u kojoj bi se vjerovatno većina mogla pronaći. A ima i paralelu s onom knjigom o kojoj ćemo poslije govoriti. Malo kasnije, da. Tako je. Moj roman Farbanje neba je promoviran zahvaljujući vašoj kući negdje u septembru. A junakinja je djevojčica 14 godina koja u ovoj vjetrometini raskola između odraslih i mlađih pokušava odživjeti svoj život, ofarbati svoje nebo i nositi se sa nedaćama. Knjiga je na švedskom dobila svoju težinu i možda ja malo više na važnost nego što sam imao, jel? Ali da je povežem sa knjigom o Zlatanu. Da, to je onaj drugi dio. Da, vi ste krivac zato što će bosansko-hercegovačka javnost imati priliku da čita apsolutni hit u svijetu, apsolutni hit u Europi, a to je ta famozna biografija Ja sam Zlatan Ibrahimović. Raduje me da sam dio te čarolije, ali povezujem sa mojim romanom. U mom romanu djevojčica prevaspitava odrasle, govoreći šta bi ta generacija trebala. A ovdje u priči o Zlatanu Ibrahimoviću dječak sa velikim nosom, neuhranjen, koji nema dovoljno pažnje i brige od roditelja, rekao bih ni odgoja ni vaspitanja, na kraju krajeva postaje to što jeste danas svjetska megazvijezda, na čijoj vatri se griju prije svega Šveđani, isti oni koji su ga prodali za 85 miliona bez jedne krune namijenjenom njemu, ali se kasnije historija nešto mijenja, koji su ga imenovali 7 puta sportistom godine, što je nevjerovatno u švedskoj istoriji, i na kraju koji su mu kupili u milion primjeraka ovu knjigu za samo 2 mjeseca. To je zaista taj dio priče koji jeste fenomenalan. A na svjetskom planu imamo ponavljanje toga u Norveškoj, Holandiji, Italiji. I on je danas čovjek koji ima mjesečnu platu preko 1.000.000 eura, a teži na svjetskom tržištu fudbala milijardu. U taj dio priče ja ne ulazim, nisam ni fudbal fan. Vi to prevodite samo, pa nam kratko i prepričavate. Bravo. Ono što je mene izmotiviralo da Zlatana na izvjestan način dovedem u Sarajevo i na Balkan jeste pravo ovog prostora da se grije na toj vatri koja se zove Zlatan Ibrahimović, ali u tom mom gledanju na tu priču i čitanju te priče, kako sam prepričao i Šveđanima mojom osvrtu na nju, on ima nekoliko svojih uloga i to sa kojima se jako uspješno nosi. Jedna uloga je borba protiv švedske segregacije i on je simbol jednog novog tipa švedskog društva u kom jedan dječak iz švedskog predgrađa kineske četvrti nosi ponosno baklju izbavljenja i, ajde recimo, konzervativnog švedskog duha. Drugo, on nosi jednu pedagošku čarobnu priču u kojoj govori da mi odrasli moramo da se bavimo sa mladim ljudima na jedan drugi način, za koji nije dovoljno samo da to želimo. Treba još jedna dimenzija koja se zove znanje, pedagoško, ljudsko i tako dalje, ali ni ona nije dovoljna, treba nam sadržaj. U slučaju Merhunise Kantardžić, junakinje mog romana, to je farbanje kafića u kojem se djeca okupljaju, gdje ona dobija svoju ulogu i nadraste je. U ovoj priči o Zlatanu Ibrahimoviću on je dobio loptu koju je šutao od zid, tražeći pažnju oca, majke i tako dalje, dok to nije postalo rutina i on kaže na jednom mjestu da bi uspio u švedskom društvu morao sam da radim 5 puta više nego što su to radili moji kolege Šveđani. To je otprilike
taj recept uspjeha, rad na jedan osmišljen, kreativan način. Ono što je interesantno, izvin, ljudi koji su kupili knjigu, sve ovo što ste vi ispričali, nisu to znali, nisu mogli znati. Knjiga je kupljena na ime Ja sam Zlatan Ibrahimović i to ju je prodalo. I na par odlomaka koji su onako bili poprilično nesvakidašnji. Vidjeli ste ove sekvence koje će vjerovatno vaše kolege pustiti. To kad on udara svog suigrača koji daje intervju nogom i kad je vaš kolega pitao je li ovaj blesav, a ovaj njemu odgovara pa i ti bi bio da si upravo sad riješio utakmicu od koje svi imamo koristi pa i cijela nacija. Dakle, on je momak koji rješava stvar. problem utakmice, ali pošto se u cijeloj stvari previše toga oko fudbala događa, on ima i svoju drugu neku težinu, ali on je čovjek koji pokazuje da je moguće u ovom svijetu napraviti uspjehe i to mu je u predgovoru knjige i ukoliko smo drugačiji. Klonirati ljude da svi liče jedni na druge je apsolutno... I da poštuju svi ista pravila. Da. Knjiga je u prodaji u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, u drugim knjižarama, u drugim gradovima već od subote, a budući da je večera svečano otvaranje sajma knjige u 18 sati, dakle na sajmu se svakako nalazi knjiga. Na samom početku ovdje su dodijeljene uloge, ovo kao da čitamo neki pozorišni komad, ali je vjerovatno da bi nam bilo jednostavnije, da bi se lakše snalazili sa svim ti likovima koji se nalaze unutra. 300 stranica. Nije ni malo. I malo više. Kad se prevodi, onda to bude duplo više od toga. Šalim se, prevođenje je poseban zanat koji sam ja sticajem okolnosti, ne toliko svojom voljom. Da, kako ste uopšte došli do toga da vi prevedete tu knjigu? I to je sjajno pitanje. Dakle, kad sam napravio osvrt na švedske novine, onda sam istu tu priču plasirao ovdje pod naslovom Ja sam Zlatan, a kakvi ste vi? Da. U švedskom jeziku Zlatan ne igra nikakvu ulogu, nema nikakvo značenje. Ja sam pokušao Šveđane da na izvjestan način introduciram šta znači njegovo ime napravljen od zlata, koje jednom dječaku u nemoći da se odbrani od napada okruženja ima veliki značaj kad on sam sebi kaže da, ali ja sam Zlatan, a kakvi ste vi? I onda pokazuje u njih. I to je jedna novina. Kad je tekst iščitalo u Bosni negdje preko 8-9 hiljada ljudi za samo jednu sedmicu, onda je i San objavio 2 stranice i tako dalje. Bajbuk me zamolio da prevedem što sam ja normalno odbio odmah. Normalno, zato što sam bio prezaut, imam ja svojih obaveza, imam bavljenja... Ko će se sad baviti još Zlatan? Jeste. Pa nije, ja volim, kako da ne. Onda sam preporučio mog kolegu koji se isto bavi prevođenjem. Međutim, znao sam da taj posao, rutinski posao prevođenja traži strpljenje, na što nije bio spreman moj kolega. I onda sam sjeo, ajde recimo i rekao sam Zlatan mora na izvjestan način kući i evo ga. Ali da priznam ovdje pred vama da nisam imao prijateljica takve kao što ste vi, jeli? Da ih i zanimiram u ovoj priči. One vladaju švedskim jezikom, nisu baš toliko vične bosanskom, ali dao sam im ulogu i značaj i ne samo participacije u priči, nego i čarolije bavljenja Zlatanom, a da ne kažem da se može malo i zaraditi, jel tako? Tako da sam ponosan da sam dio te priče i da sam doveo poslije Zulmira Bečevića, kog smo predstavili skoro, jednog sjajnog književnika, mladog književnika koji je u Švedskoj nominiran za najveću nagradu književnosti. Evo sada i Zlatana doveo i na ovaj prostor da se vi, djevojke, možete grijati na toj vatri Zlatana, a onda zagrijati mladiće koji... Vjerujte mi da su podjednako zainteresovani i muškarci i žene. Uopšte nije pitanje ni fudbala, ni hoćemo li nećemo. Da, nego priče koja ostavlja. Zlatan je naime rekao za ovu knjigu, dječak koji je izašao iz geta, ali geto iz njega naime nije izašlo, je li tako? Ali ono što jeste interesantno da ovu knjigu Ja, Zlatan Ibrahimović, porede sa Da Vinčijevim kodom. Ajde recimo da budem neskroman, da je prošla i mora proći. Naprosto Da Vinčijev kod je fikcija, a ovo je jedan realan život u kom jedan dječak trčeći počasni krug iz velike daljine ostvaruje svoj životni san, oplemenjujući nas, pobuđujući u nama neke šanse da i mi istrčimo svoj krug, neke postignemo svoje golove u životu koje već nismo, ili možda uljepšamo one koji se mogu uljepšati. Naprosto,
On je inspirativan sam po sebi. On je čovjek koji ide na svoju loptu, on voli svoj život, ali s druge strane... I uživa u njemu. I uživa, bravo, i pokazuje zube. Ja imam običaj reći i uz ovu njegovu knjigu, i uz ovu moju, kad me pitaju jesam li bogat, jesam li sretan, posebno klinci i klinceze, pitaju me jesam li milioner posle 24 moje knjige, onda ja kažem da, ako se dogovorimo šta to znači. Ja vjerovatno jesam sretan, vjerovatno jesam i bogat čovjek, ali ta moja sreća i bogatstvo je oslonjena na 3 noge. Prva je zdravlje i mnogo toga investiram i investirat ću u taj dio priče. Bolesnim ljudima ne treba mnogo pričati šta zdravlje vrijedi, ali nije dovoljno. Na drugom mjestu je znanje, i to znanje koje podrazumijeva svijest o nama i svijest o svijetu u kojem živimo, ali opet nije dovoljno. I treće su kreativnost, sadržaj kroz koji se oplemenjujemo i priskrbimo ili krademo sebi te trenutke kroz koje prolazimo i koji nam pričinjavaju. A to je zapravo život. Bravo. Sada bi mogli ovako pričati u nedogled. Nažalost, nemamo više vremena. Ostaje nam da se zahvalimo što ste bili naš gost i što ste se uhvatili tog posla pa doveli Zlatana i u Bosnu i Hercegovinu i naravno Bajbuk ima ekskluzivna prava i za druge zemlje regije, tako da evo došao je Zlatan Ibrahimović. Sa njim i Mourinho i svi ostali. Ja sam Zlatan Ibrahimović i rekla se sajamska cijena je 20 maraka prodaje Bajbuk, a ja pretpostavljam da vi niste ove čaše nasuli tek tako. Pa naravno da nismo. Živjeli i u još jedno ime, u ime jedne